रे इंफ्रास्ट्रक्चर हो बा आमर एजुकेशनल फील्ड रे हो से आमको केते सपोर्ट कर कौन कौन होती तुम्हें जानिछ तुम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुम्हें क्लास आलमीरा हो बा तुम जो पार्क ट्रेडिशन गुड़ा ऑल प्रेजेंट सिस्टम इंडिया प्रोजेक्ट सबू से सपोर्ट रे स्कूल जिते रिच ओल्ड पार्क ट्रेडिशन थिला सब पुणी लागू होती डिसेम्बर में तुम 33 थर विभिन्न क्लास ऑल प्रेजेंट रही पारिछ आउ 12 थर ऑल प्रेजेंट रही जदिव जनवरी विभिन्न परीक्षा थिला 10 पिला मानकर कम आसला तेणु बहुत गुड़ाए चेंजेस आसी आउ ता सहित जो इंस्पायर टॉक सीरीज तरफ 36 जन एमिनेंट जो मैंने कि विभिन्न फील्ड रे वार्ड रे ना कर मिसिकी 36 जन गोटे ग्रुप करी आमर गोटे स्कूल इंस्पायर सीरीज टॉक लॉन्च करते तार 3टा एडिशन जाइए तुम भी देखी से 3टा एडिशन प्रथम एनिमेशन थिला तापर आ पूर्वटा मैडम रवि पट्टनायक थिला तुमको से हाँ आउ से मोटिवेट करते आज सेमती 1986 बैचर जड़े छात्र जे कि जड़े डाक्तर एवं प्रख्यात डाक्तर ना हूँ डॉक्टर सुशांत कुमार मिश्र से वाइस प्रिंसिपाल आउ प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट GSL मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश से आज से तुमको स्मार्ट न्यूट्रिशन चॉइसेस तुम बर्तमान जो स्कूल तुम घर तीन खाऊ किना किणी कर सब खाऊ तुम स्कूल को आइले भी पैसा नहीं आसुच गला आड़ू ना कुरकुरे सब पिज्जा बर्गर सब तुम बर्तमान खाद्य यापर तुमको भोगुच भी रोग तेणु तारी स्मार्ट न्यूट्रिशन चॉइसेस सार आज तुम मानू कहे आ तुम्हें मैंने शुणव तुम मन में जहाँ डाउट थी तुम्हें पचारि पार तेणु मुझे तरफ तथा 1986 बैचर समस्त प्राक्तन छात्र एवं आम ओएस तरफ उपस्थित अच्छा अमीय बाबू से जड़े आम विद्यालय जड़े वरिष्ठ प्राक्तन छात्र तेणु समस्त को मुझे स्वागत जनाऊँगी बर्तमान आम ओएस तरफ स्कूल बैच स्नेहल आशीर्वाद सुशांत कुमार मिश्र स्पर्धित और ईश्वरीय उच्चारण जिते मेडिसिन 4 जन प्रोफेसर सारा ओडिशा रे प्रतिष्ठित थे डॉक्टर राधानाथ पट्ट डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र डॉक्टर अमरेंद्र मिश्र और डॉक्टर किशोर मिश्र जो किशोर मिश्र किरण मिश्र सुपुत्र और से परीक्षामूलक भेषज जो कम्युनिटी मेडिसिन कहते GSL मेडिकल कॉलेज लागू विभाग मुख्य और आसोसिएट प्रोफेसर आम बेस गर्वित होती एकाशी रु 86 सांग और आउ 2 वर्ष अधिका सांग आम कायस्ट कॉलेज युक्त 2 विज्ञान पढ़ू सेकेंडरी बोर्ड हाई स्कूल में पढ़ी आम कौटी जापे से कथा आम गत 4टी अध्याय देखी सारे ये मो सहित ठिया मोर सहपाठी पार्थप्रति स्वागत करुँच सब प्रेरणार मुख्य पक्ष सी अच्छा सहयोग न मिलते आम ये प्रेरणादायी वक्तव्य केमती संकलन कर आगामी दिन में आगे चेष्टा करने लक्ष्य रखुच्छी छात्र संसदर उपसभापति मोर आदरणीय बड़ भाई कवि डॉक्टर अमरेंद्र महापात्र जिते बड़ी मुझे डाकी से सब प्रेरणादायी वक्तव्य सब कम दाम सारिक आसपाखे आम बोर्ड स्कूल में पाठ पढ़ुचे आम समस्ते चाहिए समस्त सुशांत मिश्र भाई हो पारे कि सुशांत मिश्र भाई योग्यता आम अच्छी तेणु आम ये प्रेरणादायी वक्तव्य आरंभ करवा सुशांत मिश्र आज कौन कौन कहे शुणव वक्तव्य रही स्मार्ट न्यूट्रिशन चॉइसेस
ସାର୍ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆଉ କହିବାକୁ ଅଧ୍ୟାୟ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକାଟା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା, ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେସବୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଟିକେ ପଛୁଆ ରହିଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପଛୁଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦିଏ, ବହୁ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ବହୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦିଏ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲର ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଠି ହେଇছে ଅସଲ ଭାଇଙ୍କ ଗାଁରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଅନ୍ୟମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗର୍ବବୋଧ କରିବା ଯେ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଦରଣୀୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ, ମୁଁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନଦେଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଥରେ ମୋ ପୁଅର ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। ଆମର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର, ଡକ୍ଟର ଅଡ଼ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଡକ୍ଟର ଆଶିଷ ଦେଉରା, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ଜଣେ ମେଡ଼ିସିନରେ କଲେ। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ଉଠେ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଫୋନ୍ ନ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ତାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କହିଲି ପୁଅର ଏମିତି ଜ୍ୱରଟା ହେଇଛି, ଜ୍ୱର କେବେଠୁ ମାପିଛି କେତେ ଏହା କହିଲି। ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସେଇଠିକି ଯାଅ। ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲି, ସେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ କହିଲା ଯେ କ'ଣ ପାରାସିଟାମଲଟା ଖାଲି ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପେଟର ଯଦି ଗଡ଼ବଡ଼ି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସେଟା ଆଣିଥିଲି ଏକଦମ ଶସ୍ତା ମେଡ଼ିସିନ ଏବଂ ତାର 2 ପାନ ଖାଇଲା ପରେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଥିଲା ମୋ ପୁଅର। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 17-18 ମସିହାରେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପଢ଼ିଲା, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଉ, ଆମେ ଯାଇକି ଚା ଫା ପିଉ। ସୁମିତ ସରକାର ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେ ମୋର ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବୁ, ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଠିଆ ହେଲୁ, ତ ଅଣ୍ଟାର ଦରଜଟା ମେଡ଼ିସିନରେ ଭଲ ହେବନି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଧିକା କଥା କହିବିନି, ମୋର ଅନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ 4 ଥର ହେଲା, ତା ବିଷୟରେ ସେ ଚୁମ୍ବକରେ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିବେ। ଅନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଛାତିକି ଛୁଏଁ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ 2 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଖାଲି ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ, ତାପରେ ସୁଶାନ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପିଲାଙ୍କୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାତି ଭରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଦ୍ରୟ ବଡ଼ାଶୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେପଟେ ବଡ଼ ସେପଟେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ, ଆମଠୁ ହୁଏତ 5 ଗୁଣା ଅଧିକ ଗର୍ବିତ। କାରଣ ଆମେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପଢ଼ିଛୁ, ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଶିକ୍ଷକ କରିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଔଷଧର ବୋଧହୁଏ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି